खोज पन्ने शरीक हयात अश मुकामस मज आव दर्दनाक वाक़ा पेश फेमने इल्जामात कि सानि कोर हुंद आव कत्ल करने यह आय जालन अम पे बेन हस्पताल में जेर इलाज जख्मन हुंद ताव बर्दाश्त न करने की वजह से सपदो अम सुंद इंतकाल क्या हकीकत गो ये वीडियो क्लिप तम पे मजीद हम आप तक खिरम श्री गुफारा से पहुंचा रहे हैं। बता दूं कि यहाँ की एक बेटी फिलोरी जान जिनका नाम है, जिसकी 7 साल पहले अशमकाम एरिया में शादी हुई थी और आपको बता दूं कि उनको इलाज की जानिब से पहले उसके साथ ज्यादती की गई है, उसको मारा गया है, उसके बाद उसको जिंदा जलाया भी गया है। अगरचे वो सिक्किम सौरा के अंदर जहर इलाज थी, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर आज दम तोड़ बैठी। अब देख सकते हैं कि पूरे इलाके में जो है वो गम व गुस्सा है और कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये इस फिलोरी का ही मसला नहीं है, ये हर उस बेटी का मसला बन चुका है जो अपने सपने सवार रही है ये कह के कि शायद मेरी भी शादी होगी और मैं दूसरे घर जाऊंगी, लेकिन दूसरे घरों में उनके साथ उनके इन-लॉज की जानिब से कितना जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी जो है उस फिलोरी जान को, उसकी लाश को यहाँ पे उसके आबाई गांव खिरम लाया गया है। यहाँ पे ही उसके आखिरी जो रसूमात है वो अदा किए गए हैं, लेकिन अब फैमिली की डिमांड है कि उसको जो है जो कातिल है फिलोरी का उसको सजा मिलनी चाहिए। बता दूं कि पुलिस ने इस हवाले से कार्रवाई अमल में लाई है, केस रजिस्टर किया है। उसके साथ साथ जो अक्यूज्ड है उसके जो देवर हैं, देवर के साथ साथ जो उसके हस्बैंड है, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए और कातिल को भरपूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी ही बेटी का मसला नहीं है, ये हर उस बेटी का मामला है जिसने जन्म लिया है। क्यों आखिर लड़कियों के साथ ही इतना जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है? क्या बेटियों का हक नहीं है कि वो सपने सजाए, वो अपना घर बनाए, वो अपना घर बसाए? आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ पे खालिस लड़कियां ही होती हैं जिनके साथ ये जुल्म किया जाता है। आपको बता दूं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी जोर दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काफी रुकूमात सरकार की जानिब से खर्च किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पे कितना उसको अमलाया जा रहा है ये खिरम से आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन फैमिली की बात सुनने वाला कोई नहीं है, आखिर किसको ये अपने दिल के हाल सुनाएंगे? लेकिन मीडिया के जरिए ये पुलिस से मोतिबाना अपील कर रहे हैं कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि उसकी शादी अशमकाम में हुई थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उस शाम जिस दिन फिलोरी को जलाया गया है उनकी आपस में लड़ाई हुई है और बाद में सुबह ये पता चल रहा है कि फिलोरी को जिंदा जलाया गया है। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ये हादसा कब और कैसे पेश आया है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे इलाके में जो है वो गम व गुस्सा है, क्योंकि एक बेटी इस घर की जो लख्त जिगर थी उसको जिंदा जलाया गया है और वो जो है अब इस दुनियाए फानी को अलविदा कर गई। अगर मे दिहान सोद निकरावन तख्तस पे करस गन बोहरी लदन तो सन दरियाव मान अचन ब्रोट कन 4 गरन शफीक 4 गरन हज कूड़ शफीक तो रफीक सह बग चलन कूड़
نہ سۄ ٲسٕے نہٕ بتہٕ چلان کوٗر کینٛہہ سۄ ٲسٕے تٔمِس پتہٕ پتہٕ پکان یوٗرۍ ییٚلہِ سۄ یی ساتہٕ تہِ یی ہا تہٕ پتہٕ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ یی ہا تہٕ پتہٕ راز پارس تہِ یی ہا پتہٕ فون تہِ اوسُس نہٕ دِوان کرنہٕ کینٛہہ فون تہِ اوسُس اتھٕ منٛز نِوان مگر 2 مِنٹن اوسُس دِوان بیٚہنہٕ پتہٕ اوسُس نہٕ دِوان بیٚہنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ دپان اوسُس پک وۄنۍ گرٕ تٔمِس چھِ تتہِ مٔژ کوٗر سۄ ٲس تٔمِس پِشاب اتھو سۭتۍ تُلان بٔڑ کوٗر چھِ مہرِنۍ وٲژمٕژ اتھو سۭتۍ تتھ چھِ سۄ پٲزار وۄنۍ پٮ۪ٹھٕے چھُ نٮ۪صفہِ ڈِزٕل پھِرِتھ تہٕ کھورن تتھ تھونس نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس تہِ گوٚژھ تی گژھُن اَسہِ دیٖتون یہِ اَسہِ دیٖتو اِنصاف اَسہِ دیٖتو اِنصاف اَسہِ دیٖتو اِنصاف تٔمۍ تھوٚو اَسہِ للہٕ ممبرِ تٔمِس جایہِ یوٗت کال أسۍ توٚتن واتو تیوٗت کال چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن چھِ واے خۄدایا ییٚتٮ۪ن چھِ تٔمۍ سٕنٛز زخم سۄ ٲسٕے شفیٖق تہٕ رفیٖق کوٗر سۄ ٲسٕے نہٕ اَسہِ بتہٕ چلان کوٗر سۄ ٲسٕے ژورن گرن کران کاربار تٔمِس اوسا بچہِ کانٛہہ تٔمِس اوس پتہٕ کوٚرُس ہوٚتہِ ہپت تٔمۍ سُنٛد چھُس نہٕ بچہِ کِہیٖنۍ ہُمہِ سُنٛد چھُس بچہِ سُہ تہِ کوٚرُس تِمو جُدا سُہ نیوٗس تِمو پتہٕ ٲسۍ أسۍ دپان تُہۍ چیٖٹی دپان سۄ وَنہِ مےٚ مگر سۄ ٲس نہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ سُہ چھُ اوسمُت تٔمِس لایان مگر سۄ چھَنہٕ ٲسمٕژ ہٮ۪کان أسۍ ؤنِتھ کینٛہہ ییٚمہِ دۄہ تٔمِس یِتھ یہِ حٲدثہ آو پیش تمہِ دۄہ کوٚرا تٔمۍ گرِکٮ۪ن فون ووٚننکھا کینٛہہ کٔمۍ حظ امی بچی نہ 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 تٔمۍ سٕنٛدِ درٛوے کوٚر ییٚلہِ سۄ تِمو زٲجمٕژ چھِ صُبحن 5 بجہِ 8 بجہِ تَمے دۄہ صُبحن 8 بجہِ کوٚر تٔمۍ سٕنٛدِ درٛوے دوٚپُن أمِس آیہِ درٛوٚکھ اَسہِ لٔجہِ جنگلات منڈی کوٚرنس بٲیِس فون دوٚپنس یوٚتانۍ یِیِو ییٚلہِ تِم توٚت وٲتۍ تَتہِ وٕچھُکھ بے حال تٔمۍ اوس تٔمِس پیٹرول چھوٚکمُت تٔمۍ چھُ تٔمسٕے کوٚڑمُت پھیرن نالہِ ہٕنٛدۍ پلو چھِنس کٔڑمٕتۍ چپٕنۍ ٲس تتٮ۪ن تِلہٕ کین اوس لایٹر اوس سُہ وول پُلسہٕ والیو مقام تھانس پٮ۪ٹھ تٔمۍ چھُ تٔمِس وُریانٕے یِتھٕے پٲٹھۍ چھوٚکمُت پیٹرول وُریانٕے چھَنہٕ تھٲومٕژ نوٚمَن چھُنس گنڈ کوٚرمُت نوٚم نرِ چھِنس پھِرمس پتھ کُن نوٚم چھِنس پھِرمس پتھ کُن شوٹہٕ چھُنس تھوٚمُت تھوٚد تہٕ یہِ ہسا یہِ چھُنس تالہِ پٮ۪ٹھے بۄن تام کھورنَتھن تام سۄ ٲسٕے نہٕ سۄ بٔرٕکھ أتھی اَننُک ایمبولینسٕے منٛز أتھی بٔرٕکھ توبوٗدس ماجہِ تہِ وٕچھُس نہٕ بہٕ تیُتھ حظ بے حال اوس أمِس کوٚرمُت أسۍ چھِ وۄنۍ ژھاران اِنصاف دیٖتو بہرحال یہ ان کی فیملی ہے جو انصاف کی طلبگار ہے انصاف مانگ رہی ہیں جموں کشمیر پولیس جہاں پہ لوگوں کے حق میں اچھے اچھے فیصلے کر رہے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے دن دہے گھن ایکسیڈنٹ آخر کار ماجہ بیٚنہِ وٲلۍ آز گوٚو أکِس تن پگہہ چھُ گژھان بیٚیِس تن اگر نتہٕ روک تھام گوٚو نہٕ یہِ بڑِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہر کُنہِ جایہِ چھُ یی گژھان ییٚتٮ۪ن تہِ بوزان پر ڈے چھُ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ بوزان کہِ فلٲنۍ جایہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ فلٲنۍ جایہِ گوٚو یِتھ کٔنۍ اگر نتہٕ روک تھام گوٚو نہٕ تہٕ بار بار گژھن یِم حٲدثات یہِ بڑِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ بنہِ اکھ وبا أسۍ چھِ اَسہِ پیٚوان کران گُزٲرِش کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِن کٔڑِس سے کٔڑِس کاروٲیی کرنہٕ تۄہہِ کر بوٗزوٕ یہِ واقعہ گوٚو تہٕ یہِ حظ بوٗز اَسہِ آتھوار سٔتمہِ 6 بجے 8 بجے مگر واقعہ چھُ گوٚمُت 5 بجے ٹھیٖک یِمو حظ کوٚر اَسہِ فون دوٚپُکھ یِتھ کٔنۍ ہسا گوٚو مسلہٕ أمِس حظ یہِ ہسا یہِ درٛوے آمُت سۭتۍ تہٕ جناب محترم وجمُت کہِ یہِ ہسا یہِ DMC اننت ناگ تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِکھ یہِ ریفر صوبُر تہٕ تٔمۍ سُنٛد وَنُن کہِ مےٚ ہسا چھُ اوسمُت اَمہِ برونٛٹھ کالہٕ چلان لڑٲے تہٕ أمۍ ہسا چھِ کالے اڑمٲر کٔرمٕژ اور صبحس چھُ یہِ أمۍ یہِ ہسا یہِ نٔیِس مکانس منٛز نِمٕژ کہِ أسۍ ہسا وَنو وۄنۍ لُکن أمۍ ہسا کٔر خۄدکٔشی لیکن خۄدکٔشی چھنہٕ أمۍ کٔرمٕژ کینٛہہ بٔلکہِ أمِس آو پیٹرول چھکنہٕ پھیرن چھُ آمُت نٮ۪بر کڑنہٕ جناب محترم یہِ ہسا یہِ پتہٕ چھُ یس پیٹرول چھوٚکمُت آو أمِس نار دِنہٕ تہٕ پانہٕ اگر وۄنۍ تِم چلو وۄنۍ مانو أسۍ أمِس کٔر خۄدکٔشی مگر خۄدکٔشی کٔرِتھ گٔژھ سۄ دِیا تیٚلہِ بارو نار ہیوٚتُن أکِس اِنسانس سۄ دی نہ بارو نہ چھُ کٲنٛسہِ آواز بوٗزمُت نہ چھُ أمِس کینٛہہ یِمن چھُ ہمساے گٔمٕتۍ آلوس مکانس منٛز چھُ دٔہ وۄتھان اور یِم چھِ گٔمٕتۍ پتہٕ چھُ ییٚتہِ آلو کوٚرمُت تُہۍ چھُوا یژھان أمِس گژھِ ہاے لیول پٮ۪ٹھ گژھِ اَمِچ کاروٲیی کرنہٕ أسۍ ٲسۍ اننت ناگس چھِ گورمنٹس چھِ أسۍ کران أپیٖل کہِ پوٗرٕ چھان بیٖن دِن بہ دِن چھِ یِم اِنسِڈنٹ بڑان أسۍ چھِ یِمن مہربٲنی کٔرِتھ گُزٲرِش کران کہِ یِمن پٮ۪ٹھ کٔڑی سے کٔڑی کاروٲیی کرنہٕ ییٚلہِ أکِس سزا میلہِ اصل پٲٹھۍ سزا میلہِ سوشل میڈیا وٕچھِ باقٕے کھٮ۪ن عبرت پانے وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کاروٲیی گژھِ تِکیٛازِ دِن بہ دِن یِم اِنسِڈنٹ گژھن تیٚلہِ زیادٕ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران گورنرس تہِ ایس پی اننت ناگس تہِ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کٔڑی سے کٔڑِس کاروٲیی کرنہٕ تاکہِ أمِس گژھِ یہِ پھٲسۍ دِنہٕ یہِ گژھِ دُنیا وٕچھُن کہِ اہن سا امیُک انجام کیٛاہ چھُ آسان باقٕے شُکریہ
فون شاید یہ آو تمس پڑھائی بے انصافی کرنے مے وون تہ گۄڈنیتھ سانہِ کورِ پڑھائی بے انصافی سۄ بچور کم زبان کیا سۄ بہرے نہٕ مانن تٔمِس فون وون کہیٖنۍ تھوٚمُت کیا کہیٖنۍ تھوٚمُت مگر سۄ کتہِ انہِ ہا فون سۄ کرے اَسہِ فون مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کوٚرمُت تٔمِس اوس نہٕ فونٕے بِچارِ کیا تٔمِس اوس نہٕ فونٕے تِم چھِ تٔمِس أنٛدرٕ کَنۍ ییٚلہِ رِماٹ کوٚرنَس پتہٕ چھِ کوٚرمُت درٛوٚج سٕنٛزِ جایہِ منٛز پتہٕ چھُ دم کوٚرمُت ٲسَس بیٚیہِ چھُ یتھ دب وولمُت تالہِ پتہٕ چھُس تُج دیُتمُت چھوٚکنَس پیٹرول دیُتنَس کیٛاہ نار تم چھِ زٔمیٖن تٔچھمٕژ دٔمٕژ تتٮ۪ن اَز چھُس پیوٚمُت درٛوٚجِس گنٛڈ کوٚرمُت پتھ کُن نرٮ۪ن تہٕ دیُتنَس نار رزٕ گنٛڈ چھُنس کوٚرمُت سۄ کوتاہ کمال کرِ ہا پتہٕ سۄ سٲنۍ کوٗر تٔمِس اوس نہٕ بُتھ کِہیٖنۍ سۄ ٲس نہٕ بُتھ وٕچھِنۍ لایق کِہیٖنۍ تتہِ اوس تہِ مۄنٛگُر تتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس بُتھ نوٚو تٔمِس اوس نہٕ مس تہِ کِہیٖنۍ تٔمِس اوس سورُے مس لوٚگمُت تٔمِس اوس سورُے جسم مۄکلیومُت تٔمِس اوس نہٕ کٕہٕنۍ جسم سۄ اوس نہٕ مۄنٛگُر سۄ ٲس نہٕ پرٛٮ۪زناونٕے یِوان أسۍ کیٛاہ بُتھ ہاوہو ییٚتہِ سۄ ٲس اصٕل کوٗر شریٖف کوٗر سۄ ٲس نہٕ بد چلان کوٗر کینٛہہ سۄ ٲس تہِ مۄنٛگُر بِچور سۄ کتہِ واجہِ وۄنۍ کٔرۍتو اِنصاف کٔرۍتو مگر تٔمِس گٔژھ یِنۍ پھٲسۍ یہِ کٔرۍ سانہِ کورِ کوٚرُن ریماٹ زٲجن تِتھٕے پٲٹھۍ تٔمِس تہِ سانہِ أچھن برونٛٹھ کَنی پھٲسۍ أسۍ تہِ زالہون تِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ تہِ نِکراوہون تِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ ہٮ۪مو گنٛڈ أسۍ تہِ کرہوس گۄڈٕ گنٛڈ پتہٕ اَنو پیٹرول تہٕ بس چھکہوس تہٕ زالہون پننٮ۪ن أچھن برونٛٹھ کَنۍ ییٚلہِ تٔمِس سوٗر بنہِ ادٕ شہلہِ أسۍ بدل ییٚلہِ تٔمِس سوٗر بۄن بنہِ اَسہِ أچھن برونٛٹھ کَنۍ ادٕ کیٛاہ شہلہِ أسۍ بدل موجی باقی کورِ تہِ چھِ گرن منٛز نہ حظ کورِ چھنہٕ أسۍ چھِنہٕ کورِ مٲلۍ أسۍ چھِنہٕ ماجہِ بیٚنہِ وٲلۍ یہِ گوٚو آز اَسہِ سۭتۍ پگاہ گژھِ بیٚیہِ کورِ مٲلِس سۭتۍ یِمن گژھِ ہٮ۪ن روزٕنۍ ییٚلہِ أکِس سۭتۍ دباو کرو یِم ہٮ۪ین پانے پوٚت تن تان گژھِ نیرُن تن تان اَسہِ تھوُن للوُن تٔمِس تانۍ ماجہِ تہِ روزِ تتے للوُن ییٚلہِ أسۍ پننٮ۪ن أچھن برونٛٹھ کَنۍ زالہون نتہٕ گوٚو بٔلۍ کھٔتۍ سُہ بیٚیہِ جیلس منٛز 4 ؤرین 5 ؤرین بس بَرِ رۄپیہِ کھیٚچھا ژٕ تہِ نہٕ کانٛہہ تہٕ بہٕ تہِ کانٛہہ سانہِ کورِ مۄکلے جوٲنی سۄ گٔے وُمرِ سٕنٛدۍ کالوبرس تل پتہٕ کتہِ ژھانڈہون ہُمِس ہُہ گژھِ گرٕ تٔمِس ژھانڈن أسۍ کتہِ ژھانڈہون گوٚو تُہۍ چھِو یژھان کہِ قونوٗن گوٚژھ سخت لاکم لگاوُن سخت کاروٲیی اوا سخت کاروٲیی گوٚژھ گژھُن أمِس پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚژھ بوٚڑ اِنصاف أسۍ چھِ ژھانڈان اِنصاف تٔمِس گژھِ پھٲنٛسی دِنہٕ یا زالُن پھٲنٛسی دِنہٕ تٔمۍ سختی آمٕژ أمۍ چھِ رزِ گنٛڈ کوٚرمُت نرٮ۪ن زنٛگن أمۍ چھِ رزِ نِشان زنٛگن تہٕ پتہٕ پھُٹمُت یتھ پیٹرول اوسمُت یتھ پٲٹھۍ بِہِتھ پھُٹمُت یپٲرۍ پیٹرول پھیرن کوٚڑمُت نٮ۪بر تٔتھۍ تل اوسمُت پیٹرول کین چھوٚکمُت پٮ۪ٹھٕ پیٹرول تٔمِس ہیوٚتُن نار سٲرسٕے أہنٛدِس بٲیِس تہِ چھِ پتہ ہُہ چھُ ہۄتھ کمرس منٛز یتھ کمرس منٛز تٔمۍ چھِ پتہٕ تُجمٕژ مےٚ ما کھسہِ بارِ ہۄکھ ژوٚلمُت أہنٛزِ بیٚنہِ تہِ چھِ پتہ أہنٛدِ نوجوان کورِ چھِ پتہ تتٮ۪ن ہمساین تہِ سارنٕے پتہ تہٕ أمۍ ٹھُک أمِس نار تِمو چھِ کالچین لڑٲے کٔرمٕژ راتن 4 بجے چھِ أمِس نار ٹھُکمُت پولیسن کوٚر وٕنکیٚس تٔمۍ سُنٛد ہسبنڈ ایرسٹ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد درٛوے یُس چھُ تِم دۄنوے آیہِ ایرسٹ کرنہٕ مزیٖد ڈِمانڈ کیٛاہ روزِ فیملی طرفہٕ تُہنٛز ڈِمانڈ کیٛاہ چھِ میٲنۍ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ اَسہِ گوٚو اکھ اِنصاف بیٚیہِ گژھِ أمِس انشاء اللہ ییٚمہِ کٔشیٖرِ نٮ۪بر گژھُن احمد آباد تٔمِس گژھِ پھٲنٛسۍ یِنۍ دِنہٕ ادٕ گژھو أسۍ آزاد أسۍ گژھو ادٕ خۄش باقٕے وسلام شُکریہ تو یِم چھُو تۄہہِ أسۍ واضح تصویٖر کھِرم نوشہرا پٮ۪ٹھ ہاوان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ ییٚتِچ اکھ بٔچی ییٚمِس زن اشمُقامس انٛدر خانٛدر اوس آمُت کرنہٕ تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ وٲروِیو طرفہٕ ظُلم و تشدُد آمُت کرنہٕ یتھ منٛز زن تٔمِس پٮ۪ٹھ پیٹرول چھُ آمُت چھکنہٕ تہٕ سۄ چھکھ زِندے زٲجمٕژ تہٕ آز گٔے تٔمِس ڈیتھ سۄ ٲس أکمِس صورا زیر علاج تہٕ آز گٔے تٔمِس ڈیتھ وٕنکیٚس چھس بہٕ تٔتھی فیملی منٛز موٗجوٗد تۄہہِ ونہو زِ سۄ أنِکھ وۄنۍ یوٗرۍ تٔمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی چھِ تہٕ آخری رسوٗمات کٔرِکھ تِم ییٚتے أہنٛزِ فیملی
فلحال کور پولیسن ات حوالہ کیس رجسٹر تر ست کور تمو تہد ہسبینڈ ایرسٹ بیٚیہِ تہد یُس دروے چھُ سُہ تہِ کوٚرُکھ ایرسٹ مگر فیملی چھِ یژھان کہِ اَسہِ گوٚژھ اِنصاف میلُن تِکیازِ باقین لُکن تہِ چھِ گرن منٛز کورِ سونچُن چھُ کہِ لڑکی چھُ پگہہ خاندر کرُن أمِس چھُ بیٚیِس گرس منٛز گژھُن سۄ گٔژھ تتہِ سیف فیٖل کرٕنۍ. ترٛیٚیِم واقعہ چھُ آسان یہِ ترٛیٚیِم یِمن گٔے